Ibihe byiza kuri wowe mukunzi wa isi mu ncamake by'umwihariko wo gukunda inkuru zacu z'ubuzima. Uyu munsi tugiye kuganira kuri vitamine A. Umubiri wacu ukenera vitamini zitandukanye kugira ngo ubashe kubaho neza. Hari izongera abasirikare b'umubiri, hari izidukomeza, hari izirinda indwara n'ibindi bitandukanye. Vitamine A uyu munsi ndayikubwiraho, uramenya byinshi kuri yo, aho iboneka, ibyimarira umubiri n'ibindi bitandukanye. Njye nitwa Abraham Uwimana, ntujye kure. Vitamini A ikenerwa na buri karemangingo kose k'umubiri wa muntu. Akamaro kayo k'ingenzi ni ugutunganya imikorere n'uburyo uturemangingo tugenda twicagagura dukora utundi. Inafasha kandi umubiri mu gukora insoro zera zizwi nk'abasirikare b'umubiri mu gihe umubiri ukeneye kurwanya indwara cyangwa mikorobi zawinjiyemo. Si ibyo gusa kuko igira uruhare mu gutunganya amagufa no gutuma uturemangingo two mu mubiri imbere tugira ubuzima bwiza. Icyo tutakwibagirwa kuvuga ni uko iyi vitamine ari ingenzi mu gutuma amaraso yacu akura neza ndetse ikaturinda kutabasha kubona neza iyo bwije. Gusa banywa ibitabi bagomba kwitondera gufata inyongera zirimo beta carotene nyinshi ari izwiho gufasha vitamine A kuko bishobora kubongerera ibyago byo kurwara kanseri y'ibihaha, ariko bafashe ibipimo bikwiriye nta kibazo bagira. Vitamine A iboneka mu biribwa byaba ibimera cyangwa ibikomoka ku matungo. Mu bimera aho tuyibonaho ingenzi ni mu mbuto nka pome, amacunga, watermelon, avoka n'imyembe. Mu mboga tuyibona mu bitonore, urunyogwe, karoti, epinari, ubushaza bwumye na brokoli. Ubu ni ubwoko bw'amashu. Iboneka kandi mu nyanya, ibirayi na poivro, ikaba inaboneka kandi no mu ngano. Mu bikomoka ku matungo iboneka mu magi, inyama y'inka n'iy'inkoko, amafi n'ibindi biva mu nyanja nk'injanga, no mu mata naho ibonekamo. Nubwo bidakunze kubaho ko yarenga urugero mu mubiri, ariko ku bantu bakunda kurya amafi cyane kimwe n'abafata imiti yongera iyi vitamine mu mubiri, bashobora kuyigira irenze iyo umubiri ikeneye. Iyo yabaye nyinshi birangwa no kuruka n'isesemi, isereri, kuribwa umutwe no kureba ibikezi. Si ibyo gusa kuko hari n'igihe umuntu iyi vitamine yabaye nyinshi mu mubiri agira ibimeze nk'uburakari butunguranye kandi nta mpamvu ibuteye. Ingaruka zindi byatera ni ukudakura neza kw'amagufa, kumagara k'umubiri no kurwara umwera hamwe no kurwara amagufa. Imirire mibi no kutarya imbuto n'imboga niyo mpamvu y'ingenzi itera kugabanyuka kwa vitamine A. Bikunze kuba ku bana batabona imfashabere ihagije. Iyo bibaye birangwa no kutabasha kubona neza cyane cyane nijoro cyangwa kutabona bya burundu. Binagabanya ubudahangarwa bw'umubiri, bityo indwara z'ubuhumekero, kudakura neza, guhitwa bitewe na mikorobi no kutabasha gukira vuba bikibasira uwayibuze. Iyo bibaye rero nta kindi gikorwa uretse guha umurwayi imiti imwongerera iyi vitamine no guhabwa indyo yuzuye, agakurikiranwa umunsi ku wundi n'abaganga. Ndagushimiye cyane, nkomeje kukwifuriza ubuzima bwiza. Mu biganiro bitaha tuzakomeza tukugezaho n'ubundi bwoko bwa vitamine ndetse n'aho ziboneka kugira ngo urusheho kugira ubuzima bwiza. Murakoze cyane, nitwa Abraham Uwimana.